at that point dia sakit. And then they left with a few months or what of his life. So at that point apa kau ingat? There was quite a down part. Lepas tu macam Imran call kita whether kita can come over for that training, talk to the punya guys, cakap kasih katakan semangat lah. But at that point kita who are we to kasih dia kata-kata semangat, right? Tapi macam since Imran macam requested for that, then kita went over. Dan kita also visited yang I don't know what's the arwah yang nama lah at the hospital. Macam dia macam happy kita datang. At that point dia macam so this is macam I don't know how diorang look up, walaupun gabungan ada negative image and all, tapi bila kita datang macam berbesar hati lah in that sense. So I thought okay, so gabungan not only serve like macam purpose of organisation of macam events to support the DK Barat Arena, but also actually kita provide like emotional support not to members of the seni DK punya scene. Actually we are kita adalah satu keluarga lah. Bukan macam panji-panji. Ada panji-panji, kelana-kelana kan. Andika-andika. Actually kita kalau pergi competition kita nampak orang yang sama juga. Actually kita ni semua satu family. Cuma kadang-kadang kita fail to see that we are actually one family. Perjuangan gabungan mimpi tetap kami buat. Dihayatikan badan terus berlawan kami sesuara. Okay, nama saya Hafidah Mahat. Saya juga dikenali sebagai Hafidah. Saya tidak ada nama pena. Kalau saya menulis tu, saya menggunakan nama betul sebab saya percaya bahawa apabila kita menulis, kita harus bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis tu. Saya Hazliana Mahat lah. Kami The Mahat Sisters. Okay, kononnya macam orang kenal gitu jadi kami mula-mula bergiat dalam gabungan ni pada tahun 2003. Jadi kita mulakan dengan Sigap Soft dululah. Jadi sebelum Sigap Soft pun memang di NIE tu kita macam saya suka menulis. Jadi saya mula dengan sajak dulu. Dan lepas tu hasil-hasil karya saya hantar kepada Berita Harian. Lepas tu saya pernah mewakili Singapura bahagian penulisan sajak, bahagian masra. Jadi saya memang suka bahagian penulisan. Penulisan bahagian sastra tu memang saya suka. Jadi apabila kami berkecimpung di dalam Sigap Soft, kita juga organize bukan hanya DK Barat tapi juga pertandingan-pertandingan lain. Seperti jadi mungkin sebelum you talk about NIE tulisan saja, actually kita memang minat dalam seni DK Barat. So kita ada this CCA dalam kita have this DK Barat dengan CCA lah di sekolah menengah Bedok Town. Jadi kita have this sekolah perempuan. Jadi kami juga terlibat dalam pertandingan bila kami masuk pertandingan di luar sekolah menengah tu lah, yang kami masuk di dalam apa nama kita ni, Kelab Masyarakat Juchat. So jadi minat dia timbul dari situ. Jadi selepas mungkin setahun 2 tahun lepas sekolah menengah tu habis, kita terus tak berkecimpung langsung. Betul. Jadi dulu DK Barat Kumpulan Wanita tu yang ajar kita tu warung kopi kan? Betul tak? Betul. Actually tak ingat. Ada nama. Dalam sangat. Orang marah dia. Nama dia tak ingat. Tak ingat. Tapi dari situ actually timbulnya minat. Jadi kita masuk pertandingan, macam ini pertandingan DK Barat macam mana. Sebagai peserta. Yalah, salah satu pertandingan kita masuk tu ialah Blok CC kan. Dia kalah. Saya kalah. Cerita DK. Sekolah CC kan. Kebanyakan daripada mereka ada murid sekolah menengah Bedok Town. Jadi selepas kita menjadi peserta, lepas tu kita dah tak giat lagi dalam pertandingan, dah tak giat dalam mana-mana kumpulan DK Barat. Jadi barulah kita masuk NIE dan dia pun dah belajar penulisan sajak dan sebagainya. Jadi timbul balik macam minat. Lepas tu kami ada ke sekolah sebagai my contract school, Fengshan Primary. Ada guru macam Cikgu Dula. Dia bergiat dalam MAAC di Siglap Soft CC. Dia tanya nak minat tak nak masuk. Jadi kami pun okeylah, why not. Jadi pada waktu itu kami tak mula dengan DK Barat. Kami mula dengan pertandingan nyanyian, pertandingan sajak. Abdul Alamat. Jadi apa-apa kegiatan yang dianjurkan oleh Siglap Soft CC tu kami sokong. Jadi kami sebagai tulang belakang lah. Jadi kita buat pertandingan puisi, deklamasi puisi, pertandingan tarian, sekolah. Jadi di situ pun kita belajar bagaimana nak set budget, bikin budget, bagaimana kita nak berkomunikasi dengan orang-orang, bagaimana kita nak minta approval, bikin surat dan sebagainya. Tu kita punya first step lah. Jadi dari situ bila kita dah sokong mereka punya kegiatan-kegiatan, jadi kami juga usulkan why not kita anjurkan pertandingan DK Barat.
Jadi sebab kita boleh kali minat-minat yang lama-lama tu, tengok macam mana kita nak anjurkan pertandingan di Barat ni lah. Jadi mereka pun okey, di sekarang diorang sokong kita punya idea. Jadi bermula pada tahun 2002 kami mulakan dengan pertandingan di Barat yang pertama, pertandingan Tun Selanang. Ya, jadi daripada tahun 2002 sampai 2000, I think a few years lah. Tapi dalam pada masa yang sama kami juga anjurkan pertandingan Tun Perak untuk sekolah-sekolah menengah. Ya, jadi pada Tun Selanang pun unik sebab at that point kita KNI kan. Jadi kita belajar pasal sastra, kita belajar pasal Tun Perak, Tun Selanang. Dan kalau you tengok kita punya sebab tu kita gunakan payah Tun Selanang. Kita gunakan nama bendahara yang terkenal pada zaman orang Melayu pada zaman dahulu. Ya. Pertandingan Tun Selanang kami difahamkan ada pengadil-pengadil yang bukan memikir. Betul? Betul. Ya. Apa spark you to have that kind of idea? Okay, kami bila kami menganjurkan pertandingan ada banyak macam keraguan. Bukan keraguan, macam keunikan dalam pertandingan itu sebab kami dikatakan melanggar the norms. Jadi ada ramai yang budak di Barat pun tak happy. Pertama sekali kami buat 10% of the marks kami nak buat intro ke ada pemberatan. Lepas tu apa ni intro dan pemberatan kita pada kata macam when you start off something kita nak macam kononnya kita buat lesson plan lah, mesti ada intro kan, induction point, tuning in kan. Ya, tu penting. Jadi macam tu mendapatkan penyokong ataupun penonton-penonton tu macam gairah nak tengok. So intro is 10%, dia dong buat apa-apa. Dan kami kata selain pada alat-alat percussion yang normal seperti sebana, mereka boleh gunakan alat-alat yang berbeza seperti suling, gendang yang tapi tak out of macam tak macam ekstrim sangat, asalkan memberikan nambah baiklah kepada pertandingan tersebut. Ya, jadi kita boleh buat penukaran dan perubahan segini sebab kita bukan ada naungan kumpulan mana-mana. Jadi kita sendirian. Jadi kita pada kita ini adalah pembaharuan yang pada kita betul lah yang kita nak buat sebab kita yang organize, kita boleh buat apa yang ikut cita rasa kita. Jadi kita minta pendapat daripada pengadil-pengadil yang lain, tapi tidak semestinya kita akan gunakan pendapat mereka. Tapi at that point pun memang kita dah melanggar banyak orang lah kan. Ya. Jadi bila kita mengambil pertandingan judges daripada bukan arena seni di Barat, ada yang katakan mereka tak tahu macam mana nak nilai sebab yang tahu nilai adalah orang-orang seni di Barat, which kami tak percayalah. Sebab kami kalau kita ada rubrik, kita ada nilai-nilai cara-cara bagaimana nak judge tu, you shouldn't run far lah. Kalau sebagai tukang karut, for example kita panggil Sani Hussein pada waktu itu untuk menilai. Sebab Sani kan dari segi drama dan sebagainya, teater, dan dia tahulah bagaimana ciri-ciri yang kami mahukan daripada tukang karut yang terbaik. Ya, jadi selain daripada Sani Hussein, kami panggil siapa different dah. Saya lupa. Ya. Jadi lagi pun selalu orang cakap kumpulan ni akan menang sebab judges dia orang-orang yang sama. Sebab tu dia punya markah akan swing one side. Jadi kami kata kalau kami panggil judges daripada arena-arena yang berbeza, will be quite transparent and fair lah. Ya. Itu yang pembaruan yang kita buat lah. Pembaruan. Dan kita dapat banyak kritikan lah pada waktu itu. Ya. Jadi orang kata kita tak martabatkan seni di Barat sebab kita tunjukkan pembaruan. Apa seni di Barat terbana dengan anak gong. Kalau kita introduce ada percussions, it's not di Barat. Ya. Tapi kata tapi kita tetap cakap kalau this is our competition dan kita tetap kata ni this is how we want it, we are the organizer. Tapi kita tak mesti cakap kita tak nak yang asli. Jadi ada organisers yang organize di Barat asli, then they can still support lah. Ya. Lepas tu kita pertandingan yang Tun Selanang juga kan. Kita buat penekanan kepada menggunakan baju kurung kan. Ingat tak? Spectators pakai baju kurung. The thing is bila mereka dapat bila nak dapat hadiah tu nanti mereka akan buat pengumuman. Jadi selalunya pertandingan yang lain mereka dah tukar baju semula, t-shirt dan sebagainya. Lepas tu mereka akan berkumpul, lepas tu mereka dapat piala dengan baju t-shirt. Pada kami macam tak cantik lah. Jadi kami tekankan waktu penerimaan anugerah tu kami nak semua orang masih dalam baju di Barat mereka lah, punya outfit. Ya, pengadil pun kita tekankan penting untuk pakai baju kurung. Saya pengadil pun kalau datang pakai baju kurung. Ya, tak boleh t-shirt baju Melayu, baju kurung. Jadi kononnya kita sebab pada kita di Barat ni adalah wadah untuk generasi muda. Sebab bila kita lihat yang datang tu budak-budak muda kan. Dia bukan hanya dari segi bahasa yang kita nak
tunjukkan mereka berbahasa indah, tapi juga pakaian bagaimana diadakan tidak. Dan melalui macam tu jadi kenapa? Dan tahun bila tu? Okay, kami masuk gabungan pada tahun 2003. 2002-2003 gitu. Tu pun Bobo yang ajak kita masuk. Ya, Bobo Cikgu Johan. Pada waktu itu Andika dalam Siglap South Sisi. Ya. Jadi dalam kelab masyarakat yang sama lah. Jadi kami bekerjasama juga dari segi itu. Tapi pada atas sebab satu macam challenge ya, cabaran. Pada waktu itu I think you all know yang gabungan is not at dong punya at the lowest peak lah, dia at the lowest actually. I think banyak berita-berita yang gabungannya they have a very considered negative image lah. Ya, tapi kami cakap sebab kami dalam arena Selidiki Barat, walau bagaimana negatif pun kami rasa it is part of our macam tanggungjawab untuk help each other in this arena. So dari lepas kita believe in kita hidup sekali je kan, kita try lah. Okay, kalau dengar orang cakap dia cakap ni, dia cakap kita dengar je, kita nak try macam how bad is situasi dalam gabungan tu. Jadi kita pun cuba, jadi kita pun masuk dan kita memahami keadaan dalam gabungan tu memang at that point memang ni lah. Jadi kami masuk dengan niat untuk membantu berdasarkan maybe kita punya pengalaman yang kami ada dalam menganjurkan pertandingan di Siglap South Sisi. Waktu tu siapa presiden gabungan? Cikgu Hir Cikgu Hir kan? Cikgu Hir, Cikgu Husin as advisor. Betul. Kami jawatan kuasa. Lepas tu Edi Skandar sebagai bendahari, Rosi Samad sebagai sekretariat setiausaha. Jadi apa cabaran terbesar sebab ada banyak cabaran terbesar? Cabarannya adalah untuk bila kita buat Malam Anugerah Dikir tu, for the first event yang kita buat Malam Anugerah Dikir. So Malam Anugerah Dikir tu kita buat tak ada bajet tau. Jadi bajet kita daripada ingat tak Malam Anugerah Dikir, you guys yang siapa kumpulan-kumpulan yang dinobatkan perform for free. Yang 2000 berapa? 3. Ya, Malam Anugerah Dikir. Makanan pun yang kita ambil yang paling within the budget lah. Jadi kita organize all this because kita nak help gabungan macam dapatkan kumpulkan wang. We help them with punya situasi kewangan yang mereka sedang alami pada waktu itu. So siapa saya tak ingat tapi kita pergi kat group to group ambil video semua, ingat tak nak macam diorang buat sekarang. Tapi yang jalankan ni semua you lah. Tapi Ayu sebab Ayu setiap ahli jalur kuasa tu macam Edi Skandar yang bagus bagi bajet. Dia very orang dia jujur dan lurus. Yang kita tahu kalau dia pegang duit memang betul transparent. Macam Ayu pula dia punya kekuatan tu dia pandai pandai panggil orang. I mean like Ayu kau boleh dapat contact dia ni, kau ada boleh. He's good with contacts and dengan dia punya rapport with other groups pendikir. So it's easy sebab kita memang tak ada apa-apa, kita tak tahu siapa pun. Jadi bila kita masuk tu as a neutral party. Jadi kita masukkan bila kita kemahiran kita dalam segi kewangan, bagaimana kita tengok macam this kind of crowd, berapa tiket kita dapat, then macam break even ke ataupun kalau loss kita tak buat. Kalau kita nak gain profit to cover apa-apa yang mungkin kurang pada waktu itu. Jadi mula daripada Malam Anugerah Dikir, then after that comes Mega Perdana 2004. Ya, contoh macam previous Mega Perdana, apa yang kita dapat lihat yang tak macam for example trophy. So kita selalu kat Siglap South Sisi our trophy is yang macam acrylic yang kita tahu how much it cost kan. So yang the previous Mega Perdana yang I tak tahu bila tengok there something wrong with dong budget lah. So macam dong sound kata system, sound system sampai beribu-ribu. Habis yang beli on that day I don't think that sound system will cost, sebab kita dah pernah anjurkan, kita tahu macam sound system how much it cost. Tapi takkanlah macam it's not the main Mega Perdana event tau. Saringan-saringan dorang punya budget dah lari je. So to save on the budget, the saringan untuk for you all je lah, tak payah. Yang saringan semua kita gunakan Siglap South Sisi. So sound system macam in-house punya. Kalau kita gunakan pun yang daripada kita punya own di Selidiki Barat. Ulan Mimi. Ulan dia yang so dorangnya macam dorang very reasonable lah. Dia dorang kasih kita. So a lot of things yang kita try, kita make sure yang Eddie macam keep track lah. Kita tak macam tak out of. Even like kita punya chairman Encik Zaidi apa nama dia? MAC Zaidi apa yang terlupa. Encik Zaidi dia seorang architect. He's very supportive. Kita punya chairman, MAC chairman. So macam kita buat Mega Perdana 2004 tu with budget sikit je. Jadi minimal. minute Even yang platform tu
platform yang digunakan daripada Siglap Source CC. Dan habis kita pasang skirting, I jahit dia skirting macam balik macam sikit singit. Ada pun kalau jahit dia, editing video pun dia. I macam ingat macam okay, my tugas is macam okay, on that point apa tu tema ataupun apa tu kita nak gunakan apa tu saya tu semua daripada dia lah. Macam bahasa ke apa. So throwback sikit tadi you cakap buat video yang Anthony K, what kind of videos you buat? Malah dua kali kan tak buat lah. I more to buat untuk Tun Selanang dan Tun Perak. Videos macam kita ambil kita capture lah dia punya videos, dia punya competitions on that day, Tun Perak semua. After that kita at that point belum ada lagi apa tu? Burn. Ya, kita pakai kita punya on komputer tau. Ya, sampai rosak. Lepas tu kita jual tau. $10. $10 lah. Kita jual murah $10 je. VCD. Tak apa kalau tidak dah kena samban sekarang nak buat macam tu. That pun boleh lah. Kita make kita punya cantik packaging. Ni budak-budak sikit pun datang habis kita tunjuk. At that point bila diorang yang tak dapat beli tiket, tak dapat masuk, kita tunjuk buka macam jual VCD jadi kita pergi macam live competition macam Dubai buat competition ataupun Indah Andika buat competition kan. Jadi kita pergi kita bawa kita punya kita buka table, kita jual VCD kita. Nanti cerita macam mana minta permission dulu. Dan buka dan kita main. Bukan zaman live stream kan. Okey boleh live stream. Kita jual at that point. At that point kita try to jual like affordable price lah. Kita tak jual mahal-mahal, jual like $10 gitu. So duit masuk fund. Yes, masuk balik. Kita rolling balik. And then apabila kita buat yang 2004 Mega Perdana pun kita minta pertolongan daripada kumpulan di Barat lain. For example manipulate CC untuk akap platform. Lepas tu daripada kumpulan kita gunakan tenaga daripada kumpulan DK Barat yang kata siapa yang nak tolong kita buat ni semua, nanti diorang will come forward and help. So actually kita tak bayar pun diorang terkacau kasih duit makan je lah. And then kita kena firm walaupun kita perempuan kan. There was this incident kalau nak tahu, tapi tak payah nak feature lah. Taklimat. Okay, dalam taklimat Mega Perdana, habis kita got this sponsorship from MCYS. Dapat dalam berapa ribu lah. Lepas tu dapat fighting 4 to 5k. But the terms is that one of the pendikir inside the group mesti ada non-Malay. So at that point bila kita beri taklimat, bila kita cakap when dia orang cakap macam ni, but kita boleh tweak and turn. Maybe dalam IC not Malay, maybe Indian, tapi but still ada yang pendikir pada Boyanis, they still accept. So saya one of the kumpulan dan pendikir barat yang ke taklimat tu cakap dia tak agree. Dia cakap kalau macam gini, dia kata this is not you guys ada lah kan? Ada orang ada lah. Dia tahulah aku lepas tak nak masuk. Dia tak nak masuk. They walk out like that. They just walk out. Dia jerit kan? Dia jerit tak tahu. Cikgu Hei lah. Dia jeritkan Cikgu Hei. Very rude lah. Yes. Cikgu Hei was there. So actually peraturan tu diperkenalkan sebab funding. Yes. It's not kita nak kena faham. So kita pun masih face the same problem lah. Kalau kita nak ambil funding daripada let's say KY, kita buat bilingual lah. Macam you say MCYS itu peraturannya dia. Kita nak so thank you for sharing that. Sebab maksudnya mungkin kalau tak jadi pengajar, orang tak tahu. Tak tahu. Once kalau you dah pernah jadi pengajar, dah tahu dia punya cabaran, dan people will understand. And then at that point bila 2004 tu macam memang grup ni memang tak suka kita kan, sebab kita gabungan. Kita at that point bukan kita nak you just diorang kena mana-mana kalau kita kerja pun the same thing, betul tak? Kita kena hormat dengan kita punya kalau kita nak masuk tempat orang, kita kena tunjukkan rasa hormat. Kalau sebab kita so I also want to teach them that adab dengan attitude is important lah, wherever you go. Sebagai pendikir tak semestinya macam dengan you pakai baju je then you beradab, then buka baju then you can do whatever you want. I think that is not right lah. Cikgu boleh cerita tentang funding tu tak? Macam bila gabungan tak ada duit, macam apa usaha-usaha cikgu cari funding untuk Mega Perdana tu? Macam mana nak dapat daripada MCYS semua? Yang cari funding selalu Rosli Samad, Edi Iskandar. Iskandar Edwan. Betul. Yang arwah lah, arwahnya yang menulis macam proposal tu semua. Kita ada buat proposal lah. Kita lupa lah. Kita ada bikin minta sponsor juga. Kita ada minta sponsors lah. Sponsors. How do you get those sponsors? Selalunya by at that point email ataupun write letter from our CC, then letterhead and all, then kita submit to the various punya organisation.
Ada once a month ada. Once a month lah. Tapi bila Depends kita of nak the frequency. kalau kita nak ada event then baru kita macam quite frequent lah. So, for example, Ayu was the president. I know Ayu was the employee. Betul? So, Ya ke? kau lebih Boleh cerita sikit? Time kita Ayu sekolah memang ajar kat sekolah kita. Fengshan Ah. Fengshan I was teaching contract teaching in Fengshan, that was in 2001. Ayu was, macam kita dah kenal Ayu dari dulu sebab dia ajar budak-budak budak di barat sekolah kita, budak Fengshan Primary School. So kita consider as an instructor. So at that point memang kita dah kenal dia lah. So macam after that apa dia masuk sisi kita juga kan. After Andika keluar, Kelana masuk. Jadi Ayu was approached because firstly you kenal dia daripada di sekolah. Yes. Jumadi pun sekolah kita, Fengshan. Jumadi budak Kelana. Maybe you Abang kenal. ni side. Ya. So bila dengan nama Ayu tu you fikir dia perempuan. Kita memang sebab daripada sekolah dah So niat tu bila y'all cakap Ayu jom join gini, apa y'all punya niat waktu tu? Buat apa dengan gabungan ni? sebab ada apa sebelum dia masuk gabungan kan, kita dah tahu dia macam Ayu ni orang dia macam mana, how he works. So berapa hutang gabungan dia tak bagi member? Tak tahu Eddie Iskandar yang Eddie Iskandar pun orang dia tak macam tunjuk kat visualizer gini tak. Dia just bilang okay gini, kita tinggal lagi gini, nak bayar Cikgu Hussein, kita ada lagi kan. Kalau macam dia bilang kita dulu ni macam gini-gini, ni yang apa tu macam mana dia trofi macam gini, dia punya platform macam gini, dia duit sewa dia gini-gini, it doesn't make sense macam gitu dia bilang kita. Ya. Ya. Asyik 2 kali je. Kita buat amalan Anugerah Dikir 2003 dengan Mega Perdana 2004. So that Mega Perdana 2004 tu yang kita rasa kita dapat macam help diorang punya hutang. So bila kita keluar daripada gabungan tu, I remember at that point either kita dapat break even ataupun diorang dah 2 year je. So bila dia keluar tu ada fikiran nak sambung ke atau At that point bila kita dah keluar daripada gabungan, not keluar daripada gabungan, actually kita tak ada niat nak keluar pun. Tapi because of kita dah habis graduate from NIE, then kita dah masuk sekolah. So after that nak rumah tangga and all. So macam the commitment tu dah tak ada. Dah susah. So family tak ada cakap ni tender tak lah. Datang macam mana tahu kita ada pun macam apa tu Bobo pun datang balik kan gabungan. The last meeting kan. Remember after dia dah balik UM. Kita pun after that kita pun kita buat pun you were still active kat Sigap South tapi not as active sangat. At that point tak ada orang nak masuk. Kita lah kan gitu kan. Macam at that point kita kata Naya di GM je kita datang berapa ketul kan? Betul. Maybe 1, 2, 3, 4 orang tapi kita 6 orang macam tu. Ya. So dah tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada. Tak ada like macam apa tu wakil-wakil kumpulan tak ada. sebagai orang luar sebagai orang luar perspektif why kenapa macam ni? What's the mentality of it? Why do you think about the mentality of it? Sebenarnya orang luar Before that kita tahu sebab dah masuk surat khabar apa kes gabungan ni. Saya pun tak tengok artikel, banyak orang dah cakap pasal at that point pun kita pun belum lagi aktif pun di Barat ni, kita baru start dengan Terus Landang. So kita tak tahu lah pasal how bad orang punya hutang and all. And itulah you all willing to face all this. You see? Itu yang macam tak semua orang nak macam dah hutang habis orang banyak nak leceh habis nak masuk gabungan lagi. I mean, it takes something lah. To us macam because kita nak wider reach lah sebab macam kalau kita with like MAC is just kita kumpul kita. So kalau kita nak bigger reach out to other groups, tengok macam mana. Yalah, like what you said just now is an experience, a life experience. Kita hidup sekali, kita nak try out kan. Daripada kita dengar apa orang cakap, just kita try out, jadi kita tahu, just for our own learning experience. So bila kita masuk dan kita banyak jawatan kuasa, Eddie Iskandar, Rusi, semua macam nice people. Yalah, important thing I mean like kita not nasihat lah, kita punya learning point to give to you guys is to be firm. If you believe in it, then apa yang you nak buat, you just buat aja. Whatever people say, they can say. Macam orang-orang yang kasi negative macam komen, they can always comment aja. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Ya, macam kadang-kadang sebab tu kadang kita penulis ada macam
to me ada orang suka tulis yang gunakan nama pena kan. Sebab dia hiding behind dia punya ni penulisan. If you are brave then you say it out and you tulis gunakan nama you. Macam gitulah. Dapat pendapat you lah, tapi ada orang pendapat you. Ya. Tapi tak terfikir lah masuk kumpulan kita ke apa. Kita tak boleh. Dia try. Tak tahu asal. Tak boleh nyanyi. Pernah try. Lepas tu macam kita macam orang buat apa tu macam ni lah. Macam dia nak cakap kita pula. Tak boleh. Kita tak boleh. No, aku tak boleh buat ni yang tu tangan-tangan. Kita boleh organize je. Habis actually another thing is kita kaku lah. Tak boleh. Dia buat cepat. Macam kita slow sikit. Macam nak gini tak boleh. So nampaknya macam you all apa yang bikin ni semua together kan? Memang daripada dulu, kena ada apa-apa tak semesti di Barat ke atau kat sekolah pun sama. Cuma lain dia. Kita sekolah sama tak? Ya, cuma lain ya. Mengajar kita sama tak? Sama dini, sama department. Yes. Tak tahu lah. Sepusat sepusing lah. Sorry? Oh, you mean mengajar sekarang pun sama sekolah? Oh, school life sama. Beruk tahun primary, beruk tahun secondary. Ya, after that kita move lah. Baik, I go Temasek Poly. Dan after that, daripada Temasek dia tak nak tu, dia quit, dia go NIE. Tazwil, ya. Dengan Zaidi lah. I sama batch dengan Zaidi. Arwah Zaidi lah. Tak pernah ada ni, macam lain opinion. Dengan siapa? Tak ada. Teriak ada gaduh-gaduh macam apa ni? Apa pelik tak? Ada lah. Ada juga. Sampai tak ada rambut tak ada. Tak. Ya, ada jugalah. Tapi most of the time kita try to nasihat each other lah. Ya, macam dia more macam technical kan. I mean like dia macam kalau task oriented macam very ni. Ya, kadang-kadang macam I tengah besok ada competition. Habis I tengah sibuk nak plan. Saya cakap apa dia buat? Dia tidur. Macam gitu. Dia macam dah. Saya bangun dia kan. Kita nak macam I tak tidur dah boleh tidur lah. Tu kisahlah adik-beradik. Some personal questions. Okay, pencapaian yang paling you all banggakan? Oh, selain daripada macam like organisation of macam events macam bila kita first masuk gabungan kita dengan Ayu, so there was this kumpulan keris macam dia punya tu, I think tukang karut dia macam no, tukang karut siapa at that point sakit. So dia nak at that point dia sakit and then they left with a few months or what of his life. So at that point apa ingat there was quite a down part. Lepas tu macam Imran call kita whether kita can come over for that training, talk to the punya guys, cakap kasih katakan semangat lah. Kata but at that point kita who are we to kasih dia katakan semangat, right? Tapi macam since Imran macam requested for that, then kita went over dan kita also visited I don't know what's the arwah yang nama lah at the hospital. Macam dia macam happy kita datang. At that point dia macam so this is macam I don't know how diorang look up, walaupun gabungan ada negative image and all, tapi bila kita datang macam dia macam berbesar hati lah in that sense. So I thought okay, so gabungan not only serve like macam purpose of organisation of macam events to support the DK Barat Arena, but so actually kita provide like emotional support not to members of the seni DK punya scene. Ya, actually we are kita adalah satu keluarga lah. Bukan macam panji-panji. Dia ada panji kan, panji-panji, kelana-kelana kan. Andika-andika. Actually kita kalau pergi competition kita nampak orang yang sama juga. Actually kita semua satu family. Kadang-kadang kita fail to see that we are actually one family. Ya. Actually Andika, Bubu yang ajar I macam like how to ni. Then I wrote for Durba. A few. Durba. To me suka tulis. Nanti Riza kasih dia punya lagu kan. Then I just kenakan ikut dia punya ni. Kalau diberikan extra tu, contoh lah. Apa yang you nak achieve dalam gabungan sekarang? Even extra time, ada tak benda yang sempat buat college? I think you guys are doing it now, right? I mean like macam adakan platform for example like workshops. And I tengok sini kata dan ada banner, which is good So when kita look through you punya Instagram, sebab tengok siapa nak interview kita ni. Bagus. Tak bagusnya gabungan sekarang macam you macam take the initiative to reach out to the public. Not only to yang penggiat-penggiat seni tapi untuk kepada orang ramai juga. Jadi mereka tahu apakah contributions yang gabungan
Ya, pernah ada orang cakap jangan tanya apa. Jangan tanya apa yang betul. Wani. Apa cari nak kau sampai Jangan tanya apa yang gabungan buat tu. Apa tu? Korang tanya apa yang korang boleh buat tu gabungan. Macam gitu. Famous quote ni kan daripada banyak orang tahu ah. Ya, dia every time. Dia macam dia tahu tak dia kalau apa tu kalau dia jadi judge kan. Kalau dia kasih markah kan, dia mesti ada point tau. Point 0.23 macam 25 point dia. Tahu tak dia? Bisa kan orang nak kira markah. Sebab this time kita memang bila judge pengadil, kalau boleh markah dia 0, 0.5 and 1. Bukan 0.1, 0.2 kan habis kalau gitu. Ya. So nasihat kalau nasihat orang yang nak masuk, baik yang aktivis di barat ataupun mungkin ada yang bukan aktivis. Ya, pada saya, bagi siapa yang berminat lah untuk menggiatkan di dalam gabungan ni, pada saya should teruskan niat tersebut, kerana seperti yang saya katakan, yang tadi kita katakan, ini adalah pengalaman yang bukan selalu datang. Jadi grab that opportunity. Apa yang kita boleh contribute to gabungan, apa yang kita kadang-kadang kita ada kemahiran tertentu. Jadi kita ni sebagai sebuah keluarga. Kadang apa yang kita ada orang lain mungkin boleh mempelajari daripada apa kemahiran yang kita ada, atau kita pun boleh mempelajari daripada kemahiran orang lain. Jadi grab this opportunity lah. It will not come like always. Jadi you only live once. Jadi just do it. Okay, I mean like jadi kita harus jadi untuk menjadi salah seorang anggota gabungan pada sesuatu perkara yang senang. It's not, dia ada satu pengorbanan, kita korbankan masa, tenaga, tapi kita percaya, kepercayaan kita yang kita boleh make a difference dalam gabungan tu penting. Sebab kita tak dibayar masuk ya, gabungan ni. sebab kalau kalau di Barat ni tak ada pengorbanan orang-orang seperti ini, it will be a dying art. Jadi kalau kita perlukan orang-orang seperti awak ni semua untuk memartabatkan lagi di Barat tu to another level, to another stage. Bukan di Barat tu tepuk-tepuk tangan. Di Barat tu bukan hanya lirik dia yang indah. Sebab sekarang kita tengok kalau bahasa budak-budak generasi muda pun menggunakan bahasa pun kadang-kadang tak tahu bahasa apa mereka gunakan. Mereka tidak faham bahasa Melayu. Tapi kalau dengan di Barat ni macam mana kita boleh menetabatkan to another level supaya generasi muda kita dapat memahami, mempelajari dan meminati dan menghargai bahasa dan juga budaya dan bangsa itu sendirilah. You ada tu the only two females that are Ya. Correct. Ada siapa-siapa yang tahu yang buat yang in gabungan during your time or wanita apa tak ada. Ada. As penganjur I don't think ada. So mungkin hari ni actually like we said is arkib lah untuk dokumentasi memang kurang lah. Kita miskin dokumentasi. Dan yang kedua of course, but you all have been doing a really good job. I tengok banyak sih your interview. Yeah, and then you bikin video-video hari raya semua. kita dah sampai penat yang korang rasa tu. Kan? You all 4 orang je, you all 4 orang je. 13 kita ada 13 orang. Cuma this project kita ada few of us lah. Ya, ada bagus. Ada lagi. So ya, dia macam-macam lah. Ya. Tapi alhamdulillah kita ada team members yang semua bersama. Ya, sebab bila kita jadi organizer, the thing that selalu kat belakang minda kita, this time yang kita korbankan untuk di Kibat ni untuk organize, actually kita can use for our family. Ya, at that point pun ayah pun sakit kan, remember? Tak sihat. Ya. Prioritize lah, kita prioritization dah different when kita get a certain age kan. Ya. So hopefully lepas ni kita advisor lah, advisor. You can become the advisors for the younger ones. Yeah. And actually from you guys pun kita masih created knowledge sebenarnya kita nak close the gap between the old and the new. Alah, we can work together of course. Ini ada punya future. InsyaAllah. Okay, itu aja Jangan ditanya apakah sumbangan gabungan, tetapi tanyalah sumbangan kamu kepada gabungan.